Lungdamna Laisiangtho ma kualian sagi aneu khat pan som na thum chiang tu in Pharisee-te le Jew siamte pawlkhat Jerusalem panin Jesu kimkoh hong kikaikhawm nungzuite kimkhatin khut sillo in an aneku amu hi tua hi chang in Pharisee-te le Jew siamte in bahangin na nungzuite in pupate ngeina zuilo in khut nin to an ne ahi hiam chi in adong hi Jesu in Amaute kianga Isaiah in mihoi akinei khem note chu Laisiangtho tel takin hibang in nagen khol zo hi mite in amugu to keihong pa to yu ahi hangin alungtangu ke to kikamla hi among na in keihong biau mihing bol tom zui ding chu te upna pite bangin hil hi chi in kigel hi note in pasian thu piak te nu sia in mihing te bol tom ngeinate na len chip hi achi hi tua khit chang in Jesu in Amaute kianga natang lai ngeinate natan chai na ding pasian thu piak te nyal dan na siamu hi manghang hiam chi le Moses in nanu le na pa na za takin anu apa against mi peuma sitak tak ding hi achi hi ahi hang in no te in mi khempeuh in anu apa te khempeuh kianga ke tung pan na nga ding hu na te korban pasiana dinga aki ap savan hita hi na chi tua chang in anu te apate ading bangma hi sak ding ki sam non lo hi na chi hi tua bangin no te na ki piak son na pupa ngeinate zang in pasian thu bangma lo na suak sak hi tua chang in hibang in na tampi na hi achi hi in to pa Lungdamna Laisiangtho hi Kristu to pa o na tunga phanna om ta hen